Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho mudukurikira muherereye hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Mbahaye ikaze mu makuru yacu rero tugiye guhera muri Kongo. Muri Kongo uti biteye bite? Ni ukuvuga ngo Kongo kuri ubu biravuga ko abari bavuye mu bice M23 na FARDC barwaniragamo baba bongeye kwiroha mu muriro utazima cyangwa se bongeye kujya muri ibyo bice mu gihe imirwano ikirimbanyije. Nk'uko rero byatangajwe na Radio Okapi cyangwa se tubikesha Radio Okapi, biravuga ko abavanwe mu byabo mu bice bigenzurwa na M23 bakomeje gutaha ku bwinshi. Biratangazwa ko biravugwa ko kuri iki cyumweru tariki ya 6 Ukwakira 2024 perezida w'imiryango itegamiye kuri leta i Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru Muhindo Tafuteni yatangaje ko abavanwe mu byabo benshi bari barahunze imijyi imwe n'imwe yo mu majyepfo ya teritwari ya Rubero nyuma yo gutera imbere kwa M23 no gufata ibice byinshi bitandukanye. Nk'uko rero uyu yabitangaje ngo imibereho mibi y'abantu bacumbikiwe yatumye aba bantu bavanwe mu byabo ngo basubira mu midugudu yabo ikirimo ayibo ngo yita ko ari umwanzi, nk'uko tubikesha Radio Okapi. Bamwe ngo bahisemo gusubira iwabo kugira ngo bakurikiranire hafi ibiba, by'umwihariko abaturuka mu bice bikigenzurwa na FARDC nka Arimbongo, Busolobya, Kasingiri, Rubango ndetse na Bingi ngo bagenda bataha buhoro buhoro nk'uko Tafuteni yakomeje kubivuga. Yavuze kandi ko abavanwe mu byabo bagenda ngo bataha mu turere tugenzurwa na M23 nka Kirumba, Kayina ndetse n'ahandi heshi hatandukanye. Yerekana kandi ko abandi bantu baturukaga muri Butembo, mu Skenene ndetse n'ahandi hatandukanye na za Rubero ngo nabo bashaka ngo gusubira mu mirima yabo. Ngibyo rero ibikomeje kugenda bitangazwa. Murabizi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutekano utifashe neza. M23 ubwo yatangiraga guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, hano harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse na FDLR. Ni urugamba rwakomeje guhuza izi mpande zombi, ari nako ndetse bamwe bagenda bahasiga ubuzima, baba abaturage ndetse n'abasirikare ku mpande zombi, ndetse n'abaturage bamwe bakava mu byabo bagahunga kubera guhunga imirwano idasanzwe. Mu gihe kandi byakomeje kumvikana ko mu gihe gishize M23 yari yamaze gufunga imihanda yose yerekeza mu mujyi wa Goma, ndetse byaje no gutuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gitangaza ko cyafashe abasirikare benshi batagira umubare ngo kibarunda mu mujyi wa Goma kugira ngo bakomeze kurinda umujyi wa Goma M23 ntibe yahigarurira. Mu gihe kandi mu gihe gishize humvikanaga amakuru avuga ko ihuriro rya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga naryo ryari ryamaze kwihuza n'umutwe twaje intwaro wa M23 ndetse bari banatangaje ko mu gihe kitarambiranye bari buze gufata Kinshasa bakaba bakuraho ubutegetsi ngo bubi buyobowe na Antoine Félix Tshisekedi. Ibyo rero Colonel Nanga yari yabitangarije imbere y'abaturage ubwo yabakoranyaga babwira ko barambiwe ubutegetsi bubi bwa Antoine Félix Tshisekedi Chilombo ubu uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo mu gihe gishize yari mubwo yiyamamarizaga nawe kuyobora manda ya kabiri iki gihugu, yari yatangaje ko agiye guhangana n'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mu gihe gishize ubwo yamaraga gutorwa byaje kugaragara ko ibyo yari yejeje abaturage atigeze abishyira mu bikorwa, ndetse byaje no gutuma abaturage bitotomba bavuga ko Antoine Félix Tshisekedi adakunda abanyekongo ahubwo akunda inyungu ze bwite. Kuri ubu rero intambara zirakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa, leta ya Kongo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba ifasha umutwe witwaje intwaro M23. Gusa leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi birego yivuye inyuma, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha byeruye umutwe wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urwanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi na raporo z'impuguke za Loni muri raporo zakize ahagaragara zagaragaje ko leta ya Kongo cyangwa se
Kongo yaba ifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ni mu gihe kandi mu gihe gishize humvikanye amakuru avuga ko perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba agamije gutuza bamwe mu majenosideri cyangwa se bamwe mu basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, akaba ashaka kubatuza ngo muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo bihuze na FDLR. Rero mudukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, turabashimira mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Gusa mbibutsa kuri mwe mwaba mutarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, gukanda kuri iyo nzogera maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5 n'amakuru mugezweho n'umuyoboro wacu wa YouTube. Reka mbashimire rero mukomeze kuba hafi y'umuyoboro wacu wa YouTube, amakuru yo arakomeza bageraho 5 kuri 5 uko tuba tugenda tuyabakusanyiriza. Reka mbashimire rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu nakagaruka nimugire ibihe byiza.